Prepodobni Teodor. Kratko svjedočanstvo o njemu. Sagledateljno slovo je dostojno da zauzme mjesto među drugim asketskim spisima zbog mudrih objašnjenja unutrašnjih pojava u našem duhovnom životu i odgovarajućih zaključaka za podvižnike. Nije poznato ko je bio autor slova. U naslovu je imenovan Prepodobni Teodor. Međutim, nije jasno ko je on bio. Videći u tekstu misli koje su shodne s onima koje su sadržane u poglavljima Svetog Teodora Edeskog, sastavljači grčkog dobrotoljublja su ih prepisali njemu i smjestili ih odmah iza njegovih 100 poglavlja. Međutim, preosvećeni Filaret Černigovski piše da se slovo može prepisati Svetom Teodoru Edeskom samo u vidu pretpostavke. I zaista, samo slovo za pretpostavku ne daje nikakvog dokaza. Ostavljajući svakome slobodu da prizna autorstvo slova Svetom Teodoru Edeskom i smatrajući da je korisno svima koji traže korist od čitanja, mi ga, sljedeći grčko dobrotoljublje, smještamo odmah iza poglavlja Svetog Teodora Edeskog. Prepodobni otac naš Teodor. Sagledateljno slovo. Prvo slovo. Vrlo je velik podvig raskinuti čvrste lance i osloboditi se poklonjenja veštaštvu, te steći naviku u dobru. Udaljavanje od veštaštvenog zaista zahteva hrabru i smelu dušu. Drugo slovo. Naše staranje ne treba da bude posvećeno samo očišćenju od strasti, što u stvari ne predstavlja vrlinu, nego pripremu za vrlinu. Očišćenju od loših navika treba dodati isticanje vrline. Treće slovo. Očišćenje duše za slovesni deo po bogoslovskom određenju podrazumeva izmenu i potpuno napuštanje niskih i varljivih crta, to jest životnih briga i nemira, zlih sklonosti i neumesnih navika, za želateljni deo, izbjegavanje stremljenja ka veštaštvenom i odvraćanje od čulnog, to jest pokoravanje slovesnosti, a za razdražajni deo, izbjegavanje uzbuđivanja zbog onoga što se dešava. Četvrto slovo. Posle očišćenja umrtvljenja ili podešavanja najređavijih sila, neophodno je i ushođenje i oboženje. Jer pošto se udalji od zla, čovjek treba da čini dobro. Psalam 33 stih 15. Pri tome, on najprije treba da se odrekne samog sebe, to jest da uzme krst i da ide za vladikom ka krajnjem stanju oboženja. Peto slovo. Šta predstavlja ushođenje i oboženje? Za ono je najsavršenije poznanje postojećeg i onoga koje je iznad svega postojećeg, po meri dostupnoj ljudskoj prirodi. Za voljni deo ono je potpuno i neprestano stremljenje i kretanje ka prvom dobru. Za razdraženi deo ono je najdelatniji, najuporniji i neopozivi pokret ka željenom, kome nikakve nevolje ne mogu zasmetati u napredovanju, koji je nezadrživ i koji se nikada ne okreće natrag. Šesto slovo. Pokret duše ka dobru treba da bude utoliko jači od pokreta ka zlu, ukoliko misaone lepote prevazilaze čulne. Njeno staranje o ploti ne treba da prelazi obezbeđenje neophodnog radi zadovoljavanja osnovnih potreba za podržavanje života, kako se organizam ne bi doveo do nasilnog rastrojstva,
Međutim, lako je donijeti rečenu odluku, ali je veoma teško sprovesti u delo, jer bez velikog napora se ne mogu iskoreniti stare navike duše. 7. slovo. Učenje bilo koje veštine se ne može zamisliti bez znoja. I napregnuta usmjerenost ka blaženoj prirodi, to jest Bogu, dostiže mnogim i dugotrajnim naporima, pri čemu volja najzad stiče naviku stremljenja. Pri tome je neophodno veliko protivljenje uma čulnosti koja ga vuče naniže. Bitka i borba protiv ploti ne prekida se sve do smrti. Doduše, ponekad izgleda da se ona smiruje usred kroćenja gneva i pohote i podčinjavanja čula višem poznanju uma. 8. slovo. Treba međutim primetiti da neprosvećena duša, koja obično ne koristi pomoć Božju, ne može zaista da se očisti, niti da se uspne ka božanstvenoj svetlosti, kao što je rečeno. Jer rečeno se odnosi samo na verne. Pošto rečeno zahteva bolje razjašnjenje, objasnimo ukratku razliku u poznanju. Od ovdašnjih znanja jedno je prirodno, a drugo nadprirodno. Drugo će biti jasnije iz prvog. 9. slovo. Prirodnim se naziva znanje koje duša stiče proučavanjem i istraživanjem tvorevine uz korišćenje prirodnih sredstava i sila, po meri koja joj je dostupna, s obzirom da je vezana za veštastvo. Jer djelatnost uma slabi usred njegove veze i mešanja sa telom, kao što je rečeno u vezi sa čulima, maštom i umom. Naime, ne može biti u neposrednom dodiru sa misaonim izgledima, već mu je za umovanje neophodna mašta, čija priroda, međutim, jeste idolska, to jest kao i grubih i prostornih veštastava. Da bi mogao da shvati rečeno, koji se nalazi u ploti ima potrebu za odgovarajućim predstavama. Znanje koje može da postigne prirodnim načinom mi nazivamo prirodnim. 10. slovo. Nadprirodno znanje, pak, stiče putem koji prevazilazi njegova prirodna sredstva i sile, pri čemu predmet umovanja prevazilazi koji je vezan za plot. Ono je zapravo znanje koje je svojstveno beztelesnom umu. Njega daje Bog, kada vidi da je očišćen od svake veštatstvene pristrasnosti i prožet božanstvenom ljubavlju. 11. slovo. Na taj način se deli ne samo znanje, nego i vrlina, jer neke vrline ne premašuju prirodu i sa pravom se nazivaju prirodnim, dok druge proizilaze od prvog dobra, koje nadvisuje naše prirodne sile i stanje, te treba da budu nazvane nadprirodnim. 12. slovo. Prirodno poznanje i prirodnu vrlinu može da ima i neprosvećene, ali nadprirodne nikako. Jer kako bi mogao da ih ima kad ne učestvuje u njihovom uzroku? Prosvećeni pak može da ima oboje. 13. slovo. Zapravo, nadprirodne vrline se ne mogu steći ukoliko se prethodno ne steknu prirodno, dok se nadprirodno znanje može steći i bez prirodnog. Treba uostalom znati i sljedeće. Čula i maštu imaju i beslovesne životinje, premda mnogo niže i manje od čoveka. Slično je i u odnosu na prirodne vrline i znanja kod neprosvećenog i prosvećenog. Kod prosvećenog se one nalaze u mnogo boljem i višem stanju nego kod neprosvećenog.
14. slovo. Osim toga, i znanje koje se naziva prirodnim, to jest koje se bavi vrlinama i suprotnim strpljenjima, također može biti dvojako. Prosto, kada onaj ko mudruje nema iskustva o raspoloženjima, usled čega se često dvoumi, i delatno ili oduševljeno, kada je znanje potvrđeno iskustvom u raspoloženjima, usled čega se nikada ne koleba i ne dozvoljava sumnju. 15. slovo. Potom postoje 4 stvari koje se suprotstavljaju umu prilikom sticanja vrlina. Prvo, posjedovanje navika koje su joj suprotne, koje usled dugotrajnosti vuku um da se prikloni zemaljskome. Drugo, delovanje čula koja projavljuju čulnu lepotu i povlače za sobom. Treće, slabljenje umnog deljana kao posljedica njegove povezanosti sa telom, jer prema mislenome se ne odnosi kao vid prema viđenome i uopšte kao čulo prema čulnome. Pri tome govorimo o umu duše koja je još uvijek u telu. Naprotiv, beztelesni umovi se delatnije dodiruju sa mislenim nego li čulo vida sa viđenim. Oštećeno čulo vida ne vidi jasno i razgovetno ono što po prirodi može da vidi. Već oblike vidljivih stvari izobražava netačno i nekako sliveno. I naš shvata mislene predmete, ali ne može zaista da sagledava mislene lepote. On stoga ne može ni da čezne za njima, budući da mera želje zavisi od mere poznanja. On se naime priklanja čulnim lepotama, budući da ih gleda sa većom jasnoćom. On ima potrebu da se ispunjava onim što izgleda lepo, bilo da se radi o nečem suštinskom ili ne. Najzad, 4. Iskušenja čovekom mrznih i nečistih duhova. Oni rasprostiru zamke, za duše po svim putevima. Nije moguće izreći njihov broj i raznovrsnost, oblik i način, kroz čula, reči i u svemu što postoji. I kada onaj koji je uzeo na pleća svoja zabludelu ovcu, svojim bezmernim staranjem ne bi učinio da i oni koji su u njega uprli svoje oči budu iznad svih njih, nijedna duša nikako ne bi mogla da ih izbjegne. Šesnaesto slovo. Da bismo ih izbjegli, neophodne su nam 3 stvari. Prvo i najveće je da svoje oči svom dušom obratimo Bogu, da ištemo pomoć iz njegove ruke, da svu nadu polažemo na njega i da smo iskreno ubeđeni da ćemo neizbežno biti privučeni suprotnim ukoliko se on ne zauzme. Drugo je da neprestano hranimo poznanjem, što, kako pretpostavljam, služi kao uzrok i prvo. Pod poznanjem ja podrazumevam sagledavanje svega što postoji, i čulnog i mislenog, kako je samo po sebi i kako je u odnosu prema prvom uzroku, budući da od njega i radi njega postoje, a zatim i sagledavanje uzroka svega postojećeg po meri dostupnosti na osnovu onoga što je oko njega. Jer ispitivanje prirode bića nas čisti od strasnog raspoloženja prema njima i varljivosti kojima su obavijena, vodeći nas ka njihovom počelu i omogućavajući nam da u prelepom, čudesnom i veličanstvenom, kao u ogledalu vidimo još lepše, čudesnije i veličanstvenije, ili bolje rečeno, ono što prevazilazi svaku lepotu, čudesnost i veličanstvenost. Može li razum, koji je uvek okrenut ka rečenome, da ne poželi istinsko dobro? Jer kad on stremi ka nečemu stranom, utoliko preće stremiti ka svome. Zar će duša koja zavoli rečeno dozvoliti sebi da se veže uz nešto nisko, što je obično odvaja od ljubljenog? Naprotiv, ona će biti nezadovoljna
čak i samim životom u telu, koji joj postavlja prepreke ka sticanju dobra. Rečeno je da nejasno vidi mislenu lepotu u veštaštvu. Pa ipak i mali delić iz pučine te lepote i slabašna pojava njenog zračenja može da ubedi da preleti preko svega nemislenog i da se ustremi samo ka njoj, ne dopuštajući sebi ni najmanje da odstupi od naslade njome, makar morao da podnese i mnogu gorčinu. Treće pak jeste umrtvenje naše supruge ploti. Inače je nemoguće jasno i razgovetno ugledati mislenu krasotu. Plot se dakle umrtvuje postom, bdenjem, spavanjem na goloj zemlji, grubom i samo najneophodnijom odećom, bolom i naporom. Na taj način se plot umrtvuje, ili bolje rečeno saraspinje Hrista. Postavši tanka i čista, laka i lakopokretna, ona bez teškoća i suprotstavljanja prati pokrete uma i uspinje se zajedno sa njim ka onome što je visoko. Bez rečenoga, svako naše staranje se pokazuje uzaludnim. Sedamnaesto slovo. Ova časna trojica, koliko se usaglase, u duši rađaju skup blaženih vrlina. U onima koji su zaista ukrašeni ovom trojicom ne može da se nađe ni trag zloće ili nedostatak neke od vrlina. Moguće je da slovesnost trpi skorb zbog odbacivanja novca i preziranja slave, jer sve dok je vezana za njih, duša se ranjava mnogim strastima. Ja međutim tvrdim sa velikom izvesnošću da je nemoguće da se duša uzdigne gore ukoliko je privržena bogatstvu i slavi. Isto tako, duša koja se dovoljno dugo podvizavala u navedenim trima duhovnim delanjima i koja ih je usvojila kao naviku, ne može da se vezuje za bogatstvo i slavu. Ukoliko zna da ništa nije istinski dobro osim vrhovnog dobra i ukoliko smatra da je i od ostalih bića najbolje ono koje najviše liči na prvu lepotu, kako će duša da voli i prihvata zlato i srebro ili bilo šta drugo od donjih stvari? Isto može da bude rečeno i za slavu. Osamnaesto slovo. Iz reči nećemo izostaviti ni životne brige, koje u najvećoj meri povlače naniže. Jer o čemu bi mogao da brine onaj ko ni za šta od ovdašnjeg nije vezan strašću ili stremljenjem? Oblak briga se sastoji od isparenja glavnih strasti, slastoljublja, srebroljublja i slavoljublja. Onaj ko se njih oslobodio, oslobodio se i briga. 19. slovo. Onome što smo rekli ne treba da nedostaje ni razboritost, koja predstavlja drugi vid mudrosti i silno uzvodi uvis. Znanje o vrlinama sastoji se od tačnog razlikovanja dobra i onoga što mu je suprotno. Za tako nešto neophodna je razboritost. Način njenog korišćenja će pokazati iskustvo u borbi sa telom. 20. slovo. U našoj reči ne treba da izostane ni strah, jer po meri uvećanja ljubavi raste i strah. Kolika je nada da se stekne blago, toliki je i strah da se ono ne izgubi. Nada obično mnogo više pogađa dušu onih koji su ranjeni ljubavlju, nego li pretnje bezbrojnim mukama. I kao što njegovo sticanje predstavlja blaženstvo, tako i njegovo gubljenje predstavlja najveću nesreću. 21. slovo. Kako bi se produžila naša reč, treba da ispitamo i svrhu, jer sve što postoji od svoje svrhe
dobija razlikovanje svojih delova i njihove međusobne odnose. Svrha našeg života jeste blaženstvo ili carstvo nebesko ili carstvo Božje. Ono ne obuhvata samo gledanje carstvene trojice, nego i primanje božanskog izlivanja, to je strpljenja oboženja. Tim izlivanjem se dopunjava ono što nam nedostaje i usavršava nesavršeno. Dopunjavanje nedostajućeg božanskim izlivanjem i jeste hrana mislenih bića. U rečenome je prisutno neprestano kružno kretanje, koje počinje na istom mestu gde i završava. Jer po meri mišljenja se javlja i čežnja, a po meri čežnje naslađivanje. Mera pak naslađivanja pojačava meru mišljenja, te ponovo započinje nepokretni pokret ili nepokretna nepokretnost. Dvadeset drugo slovo. Prema tome, svrha je, koliko je dostupno našem shvatanju, takva. Razmotrimo sada kako da je dostignemo. Slovesne duše su umna suštastva koja u nekoliko zaostaju za umom anđela. Ovdašnji život, to jest život u telu, jeste podvig i borba. Njegova nagrada jeste opisano stanje, to jest dar koji je dostojan božanske blagosti, s obzirom da bezmerno prevazilazi svaki napor, i božanske pravde, s obzirom da se stiče znojem. Osim toga, i sama sposobnost da činimo dobro predstavlja dar Božji. Dvadeset treće slovo. U čemu se sastoji ovdašnji podvig? Slovesna duša je spojena sa telom sličnim životinjskom, koje ima zemaljsko poreklo i teži naniže. Duša i telo, premda su suprotni sastojci, u ujedinjenju predstavljaju jedno biće, bez pretvaranja ili mešanja delova, daleko bilo. Naprotiv, od ova dva dela, od kojih svaki nosi ono što mu je po prirodi svojstveno, stvorena je jedna ipostas sa dve savršene prirode. Na taj način čovjek, to jest mešovito živo biće, koje je sastavljeno iz dve različite prirode, deluje u skladu sa obe prirode. Telu je prirodno da želi ono što mu je slično. Čežnja za sličnim je prirodna svim bićima, s obzirom da putem saživljenja sa srodnim i naslađivanja kroz čula, navodno održava samo njihovo postojanje. Osim toga, s obzirom da je teško, telu je dragi odmor. To je prirodno i poželjno našoj životinjovlikoj prirodi. Slovesnoj pak duši, kao mislenom suštastvu, prirodno je i drago misleno naslađivanje, koje upražnjava na odgovarajući način. Pre i iznad svega, u nju je prirodno usađena ljubav prema Bogu. Ona prirodno hoće da se naslađuje njime i ostalim mislenim bićima, iako ima smetnje. 24. slovo. Prvi čovjek je mogao bez prepreka da čulima prima čulno i umom umno i da se naslađuje njima. I njegova obaveza beše da se više bavi onim što je bolje, nego li onim što je lošije. Jer on je imao sposobnost za oboje, i da se nalazi u mislenom pomoću uma i u čulnom pomoću čula. Ne kažem da Adam nije trebao da koristi svoja čula, s obzirom da mu nije uzalud bilo dato telo. Međutim, nije trebalo njime da nadvlada čulno naslađivanje. Naprotiv, shvatajući lepotu tvorevine, trebalo je da se uznosi ka njenom uzroku. Trebalo je da se sa divljanjem naslađuje njime, imajući dvostruki razlog da se divi tvorcu. Nije trebalo da se on prilepi uz čulno i da se divi njemu, a ne tvorcu, zapostavljajući mislenu lepotu. Sa Adamom je dakle tako.
25. slovo. Međutim, s obzirom da je rđavo upotrebio čula, on je počeo da se divi čulnoj lepoti. Videvši plod prekrasan za oko i dobar za jelo, on ga je okusio i ostavio naslađivanje misleni. Stoga ga je pravedni sudija smatrao nedostojnim sagledavanja Boga i svega postojećeg. On ga je odvojio od njega, s obzirom da ga je i sam Adam prezreo, spustivši tamu kao pokrivalo sebi i svim netvarnim suštastima. Jer nečistome nije trebalo ostavljati dostup ka svetome. Bog mu je dopustio naslađivanje onim što je zavoleo, ostavivši ga da živi čulima sa malim tragovima umnoga. 26. slovo. Od tada je naš podvig u odnosu na njih postao težak. Jer u našoj vlasti nije da se mislenim naslađujemo onako kako se čulima naslađujemo čulnim. Iako nam krštenje, koje nas čisti i uznosi, u velikoj meri pomaže. Međutim, mi i dalje treba da se bavimo mislenim, a ne čulnim, koliko nam je dostupno, diveći mu se i želeći ga. Naprotiv, ničemu čulnom ne treba da se divimo, niti da želimo da se naslađujemo njima. Jer zaista, u poređenju sa mislenim, ono nema nikakve vrednosti. Kao što je mislena suština dostojnija divljenja od čulne, tako je lepota mislenog dostojnija divljenja od lepote čulne. Želiti sramno više nego li plemenito i nisko više nego li časno zaista prevazilazi svako bezumlje. Tako i sa čulnim i mislenim tvorevinama. No, šta da se kaže kada i onome koje iznad svega pretpostavljamo ružnu i bezobličnu tvar. slovo. Naš podvig se dakle sastoji u revnosnom staranju da se uvijek naslađujemo samo mislenim, napravljujući ka njemu i stremljenje. Mi ne treba da dozvolimo da nas pokrade čulno, to jest da nas kroz čula navede da mu se divimo po sebi. Ukoliko treba da koristimo čula, koristimo ih da bismo kroz tvorevinu shvatili Tvorca, videći njega u njoj kao sunce u vodama. Jer u postojećem postoje obrazi, to jest ikone prvog uzroka svega po meri prijemčivoj za tvorevinu. Slovo. U tome se sastoji postignuće. Treba međutim da razmislimo i kako da ga ostvarimo. Kao što je rečeno, telo želi da se naslađuje u stvarima koje su mu svojstvene posredstvom čula. I ukoliko je jače, utoliko više želi. Duša pak stremi suprotno. Stoga prva briga duše treba da bude da svim čulima postavi uzdu, kako se ne bi naslađivala čulnim stvarima, kao što je već rečeno. S obzirom da telo silnije teži ka svome, ukoliko je snažnije, i da ga je teže zadržati ukoliko silnije teži, duša treba da se, kao drugo, postara da ga umrtvi postom, bdenjem, stajanjem, spavanjem na goloj zemlji, nepranjem i raznim drugim zlopaćenjem. Jer pošto uvenu njegove sile, ono će biti poslušno i lako će je pratiti u duhovnom delanju. To je postignuće koje treba da ostvari. Međutim, lakše je obećati nego li ispuniti. Jer i pored velike pažnje propusti su mnogobrojni od postignuća. Najzad i čula nas često varaju. Zbog svega toga je smišljen i treći lek, to jest molitva i suze. Molitva sadrži blagodarenje za darovana dobra, iskanje oproštaja grehova, te udaljivanje snage za ubuduće. Jer bez Božje pomoći,
kako je već rečeno, duša uopšte ne može napredovati. Osim toga, molitva omogućuje sjedinjenje sa onim koga duša želi, naslađivanje njime i potpuno usmjeravanje volje ka njemu. Zapravo najveće naše postignuće jeste da ubedimo volju da prema svojim snagama želi navedeno. Osim toga, i suze imaju veliku moć. One umilostivljuju Gospoda za naše grehove, čiste naraštenu prljavštinu kojom smo se uprljali putem čulnog uživanja i jačaju želju za gornjim. Tako je sa time. 29. slovo. Postignuće se dakle sastoji u sagledavanju mislenog i u potpunoj čežnji za njime. Za njegovo ostvarivanje je neophodno potčinjavanje tela, uz korišćenje posta, celomudrenosti i ostalog sa istim ciljem. Da bi se postiglo rečeno, uza sve ostalo neophodna je i molitva. Svako od delanja se, međutim, može razložiti na mnogo delova. Kao što su oni neophodni za drugo, tako su i za njih neophodne druge stvari. 30. slovo. Neka niko ne misli da se slavoljublje i srebroljublje tiču tela. Telesno je samo slastoljublje, čiji lek predstavlja zlopaćenje tela. Ostale dve pomenute strasti jesu čeda neznanja. Ne iskusivši suštinska dobra i ne upoznavši misleno dobro, duša je izmislila lažna dobra, misleći da će se bogatstvom utešiti zbog svog nedostatka. Osim toga, ona se o bogatstvu stara radi slastoljublja i slavoljublja, ali i radi njega samog, smatrajući ga nekim dobrom. Može se reći da je navedeno plod nepoznavanja suštinskih dobara. Slavoljublje pak ne biva posticano telesnim nedostatkom, budući da se njime ne zadovoljava ništa telesno. Naprotiv, njegov uzrok jeste nepoznavanje prvog dobra i istinske slave. Trideset prvo slovo. Uzrok, dakle, i koren slavoljublja, ali i svih ostalih zala, jeste neznanje. Jer nije moguće da onaj ko je dolično poznao prirodu stvari, to jest otkuda dolaze i kuda zalaze, zanemari sopstvenu svrhu i ustremi se ka zemlji. Jer duša ne želi prividno dobro. Čak i da je nasilno vuče navika, ona će smoći snage da je pobedi. Dok još nije bilo navike, ona je bila prevarena neznanjem. Prema tome, prvo staranje treba da bude sticanje ispravnog znanja o postojećem. Potom treba usmeriti volju ka prvom dobru i prezreti sve sadašnje, uviđajući njegovu potpunu ispraznost. 32. slovo. Šta nama pomaže u našoj svrsi? Da bih sve sažeo u jednu reč, reći ću da slovesna duša u telu ima samo jedno delo, to jest da želi da ostvari svoju svrhu. Pošto je delatnost volje bez mišljenja zakočena, mi primamo mislenu delatnost. Mišljenje, dakle, postoji ili radi volje, ili radi sebe samog i volje, što izgleda tačnije. Zaista, blaženstvo koje i prouzrokuje i izobražava ovdašnji život podvižnika sadrži obe delatnosti, i mišljenje i volju, to jest i ljubav i uživanje. Da li je međutim važna samo jedna delatnost ili naprotiv obe, neka mudruju oni koji hoće. Mi prihvatamo obe delatnosti, od kojih jednu nazivamo sagledavanjem, a drugu delanjem. I nije moguće da jedna od ove dve najvažnije delatnosti postoji bez druge. Ostale potonje delatnosti
mogu da postoje samostalno. Ono što ometa ove delatnosti ili vodi ka suprotnome, mi zovemo zlom, a ono što im pomaže i što odstranjuje smetnje, imenujemo vrlinom. Delatnost vrlina mi nazivamo postignućem, a delatnost zla sagrešenjem ili grehom. Obeleže svake delatnosti, bilo da je usmerena ka rđavome, bilo prema dobru, jeste upravljenost ka krajnjoj svrsi. Ona pak jeste složena delatnost koja obuhvata mišljenje i volju.